Uyu wathi na achara na ukinjira nginya kuhunjia ni mwahunjitie mugithi-ini wega biu kuhunjia was an afterthought tuona kundu kuu kwina potential kiona kundu ku gwi ciringi tungirogota ni ikombe rimwe ria mugithi uyu wa commuter ni rirumaga ni andu ni marugamaga wega ni rirumaga wega andu marorete maya meri it is and it's no exaggeration yes riu ni twaithia na mugithi ucio riu hindi mweri you see that train I don't know whether that still happens so ndikiviriga the commuter train okuwa then wakuwa kuma railway station ugathie nginya Ruiru riu niguo okora o muico riu ukagarurwo kiongo ikarwana na Nairobi yeteria andu arucini ni kiongo kiagarurago igoka mbere mugithira ngono bandi yes riu twathia naguo riu kwende mo twathie naguo you know it used to have frequent breakages yes twakinya hale ugu hakuwe na Mutindu ari ndu wamba okaiga stadium ati kuiga ni kuoya na kuiga wakura riu haha Central Station yes kaiga stadi wase okaiga Makandara okaiga Mutindua face weta atia ukungi Sivo na ukienda kario ibangika au so kaiga phase 1 wecia phase 2 phase 4 ugathire utambite mwiki waiga mwiki ndio coka kuiga waiga mwiki no ni kuri Githurai very busy stop very busy ya Githurai yes icokere withio guo nginya Ruiru riu muthenya ucio ri reke tuge ni wathukiire haria Makandara tugikira na atiri tondu mutambo ucio wathuka muticommunicatagirwo ni mwihuririe ni kuona muona ni warugama makiria muria tuwi yes he kaundu andu mathia ma converge haria Kongo-ini mwana uitite uirore kamenya safari imekwama yes ati hao mundu mwana gira kauga kitu imemwaga oil haiwezi enda bwana ni mujipange unginaga kauga Chusi tumengoja hapo watengenezi tulitoka hapa asubuhi. Na ndio kwa ina mairia ndio wewe kinya huno uko kwina mairia tukiana na vili voterere haha ri hatikiri problem ri ona handu ha utinda tugicoka na ramiri nituthie na mutambo tugutambũrũka na mutambo uguo thiete yes tukiona handu marathi na ki na reri na no turathie gukihuaga andu andu marathio magikunderaga bale ro free boy na kiratu kiho guku mwiri uroneka kiari kiega muno no rungu ni kiagite panja kidogo kiameragia mahiga riu ni aritega katoni na nĩ reri iguru ni kagoto iguru na reri ni ri kagoto komu no na kapa kagoto ka iguru ukiraka ka mwena ruye is worse na le gatungu ni reri rutagirwo kagoto ku ni metha mahiga momu yagora filipo ri manya ngai nake ni anyitagira mundu athire filipo muthi wi kuaga ri ageragia guthie na mutambo ha ciuma iguru ate kinya rimwe waigua wai wai akaranga riu ciuma riu raini aria kuguru kwa mugithi kugeraga agathirita acrobat no rakanya ugathia haria kaiga guo kuguru guku niko kaiga gukungi ngicania ukigato kinya Kariobangi ri athia maguru aguthina reri ri twekorie onie na Filipo na nigutukire na hau he andu mugithi ugeraga we gatumaine keho niwe undu ungiehera reri-ini ya gona Filipo kaigwa ngiria ikiambaki kuria reri-ini na guko gukiritie ki ugithie no ngiria nagendaga ndio ni kindu igire na nuthu na matawa o hau gutia iri kurochetwo muno wona matawa o hau
Kiana ama tutoke kwa reli. Hapana. Gutwikadia kawenia katrona haha ri. It's even more dangerous. Kava haha. Kama mutambo iguru. Yes. Watu okinya more muri. Ha mwenje ikaraga area yo ri. Tukite ugu andu hituka mugithi reri ikana ta ya horokera kidogo. Oya oya. Oya oya. Oya ni nani nyenye? Filipo arangira kagoto hau. Taigua. Chara. Iganero aumana kirato kina wathe. Athi ya ucotora iroru hatwakinya. Ane ndo jo market mwaki wa tumikebe. Tukimenya haha. Na mutire kindu mondo. Matihana andu agutugeithia. Na uturia twatinda atia. Kana makumukua tha mamumagarie. No, guthina reri is lonely. No one reri ndigera akundu ku it has a reserve. Yes. Ndigera akundu ati andu-ini. Reri ti kundu kuingegera ati kundu andu-ini. Yes. Na ni henagia. Agwa bivu athire kau kagoto. Arutire kiratu akiuma handi koinya. Mungu naye ni nani? Ngai nake ni mwega. Choka kuonekanira mundu. Atuko muno aranginya bureki. Na kwa my expert. Ukaigua. Ukisikia kisimama hapo break imekata. Kwa ntumumlie tutushukia mweki. Mojo kama munyamu ni uragire bureki. Leo iko vile mwana eka 38.